twaina marita ya kutona KMC kudu lijete Eliete kudu eliduete atambe sana eliete kudu ndari atukwe primary kana renge primary class 7 bakisangirende baganza ko nyama kutoko chia sari geti na bokorro ndoga rende nanchite ko bolinga nga kudu ogo iunga togenderende gotara na bolinga kudu yani kufanya kudu nga nariri gorende kudu eli gacha ligaunjo likaba kudu ora na bananya rete elio asenko ndandozi bakonoka kudu ono bakiriete dia nandu eli acha telikayo muisio movera que ya vedremo ono muisio moveri eliete elio muisio mover in fact na nyoreta abantu ba gerengo na no show njibono ngi maite kuna kudu dende chifans chana ali chiteba nga no muisio mover yani tali moro mover asama kora ogocha mope indoko nebi kali igaro na no muisio mover ngade eliete diana ri tigande wenga tigando ku muisio moverende una bade kurunya bios Basoro mwanjwa umurigeri oigo umwanjwa omotere baba gusikile radio kweiwerera mangana yo egento kweto karangirina ki agenda sensemo ya Facebook like ntikira diswali byao ga post liboli byao atonya kwa tokumboria liboli rubwento kumboria asenchira abene kimana na matera ali baita we na matera maya kwigura matera kesenya kubeka abo aina ya MC Kudu umwishi mobe kurwa nyabyoswe ure senka ya gotoka ono MC Kudu yes naki bono chake tote etalenti tari nge foseti no roreri chisokoro na wasani barenga makano na nyora gotirenga gari igo negetokera mani ngaine no ne sukuru na kore drama na kabugiri chikonuga ganga ne gosori ga kanyora na so industry bono negetokera mani ngai macho tura bosi aba sawotera ngai kudu ngai yasomete primary ngai kudu asomete secondary anya bantu boro somete ndo bakumedi ngone kudu bantu somete na wasoma MC Kudu na somete igonge primary ngakora ngaenda igonge secondary ngaika form 2 nga transfer to Isamuera secondary na somete gari aso mwalimu mbuyo choka renge principal na renge no tu arenga murende in fact omo muroyega is my classmate arenge classmate kyale actually alikuwa maedo iona tuanyora ni ga sembeo no to lega chi classmate wana ega sinera ni tuanya ni toka basoro mwanji ko mwe mutitali moto muovengo bana lenga ed boy tali ni kichwa ngumu ono wasomete igonga waitwaikira bona se secondary yao kaikwa talent yo na yeso ate bono konale konya kwa primary na lenga kwa music and drama na kabugiri chikururende kagendera iko bake secondary bono kile chete kwa form 4 nario omungwana korukwe mose achete korangu muroyo ibintu biria gakorire primary ni talent yare nari bachete amos konya bios community group bakameke kiombe getabuge koro kunya bios community bakarangirani amo bagatebatika to changira umwana oyo agende school ya music production anza gukora ibintu byae kurabu na batora arana kyako yenderani lakini litangani rende tigara kosokeria gotero wiki umbeke tororega na abate talent gusa kwe ngai amaina na bana sokeria gotero gukuru ku obo mo wiki umbeke anya bios gotero kungwa berete bagancangira bakangire school ya music production nondega ari kamata so mujo Nairobi nongo kore ibintu byane ase engenti ya bantu banya byosi batenene tuna marehemu MC Mose waraite MC Mose ati manje mara kama ati MC Mose nimo MC Mose ni msemo no monto omorengo mungwana no monto orenge konkonya ase industry yo muziki nande no monto orenge gokonya abana bali arorire bale ne talent ase kenyoro bali dende bakorire chisukuru batabwati na uwezo woko gendera gochi high school na bali ngiko bakanira dende school fees na bali ngiko ira bana chi institute re no muntu gwate nkoro yo gokonya lakini dende nyasaye na maite asachiete nero gere tende bunandika in short
basono omwanchwa omurigende nabo igomo tikareri kwa bagusi dilo radio ndangi nabo bwati bujega kudote brinka yiga bebwere twikira ase eba otetinga goikora torokinga ya kudunora serious bakabasokeje hotelo kwanya bios community bakamabanga wano muroyo bei muroyo na bwate tale tikatochamo nekiombe tomokora umuchango moneno gakoru baba don boss ko bakarungu ase muchule Nairobi bakacha kabisa nechikali bakakora umuchango ondega yo kamata music and production school eliengia nongo somali Nairobi omutinyo gatatu na lingokora anchibono mbomu ninyo lete ke tu alenga ya secondaria we kara tu alenge ngo ke tu alenga bagen chinga ke chimno wata wa porto form fo kagenda uga chako musiki konye kwa vile people might mbaro masasinara nga ya kudu ya na application si no babero bantu by that time kena porto form 4 na chieterene ngani awe karakari na karakari ti ngakoraga gasika kerende gari Nairobi reno kwerwane na mu maiterene ko mu ndairwane kena porte gokonya kore gasirende ke mose banda ngeredi na chitenka nganza bagakwanira bagantebi ebinte birende atute toso industry yo muziki kabisa lakini rende industry yo muziki nebwate amangana aye goika otware bantu kirogwa twalira abantu nalio go focus ese family yao nali amangana atari kunya kucharindi kirume dole na abantu bao okore bintu byao le focus bitori kunya kutumia turi kunya ko baneti right chense rendo oteba no muntu gachogete ubwate family yao okore bintu byao onega ikirarende kareta litororo umwana ko miruka Sheila ngamureta rende tukanse family yabo bono ngaisika kabomu basono mwancho motekele kwa gure na kwa gure turi kwa gura mungano yoye ante temo tali golimba ba kuna kianya mwana no moteli mu gure kuminga moteli tu amokonye rende igale no moteli kwa bwachi bes eli mboto mokonye bacha ku kali mwana bonga ya kolega siende ngambyo no kono mumulemi kwera no tole mbeo ndetukura kwenye gure abuga hotela onyole chindagira chintono tu ime ya abuga hotel kwera na mbeo mucho tena ki na kia bayibuli bayirete kerengere kikia MC kudunga atete ko motel abure ke tuira ndasi basono corona hotelo kwa MC kudu dekola ngeti message chirasira ngibire story makwera na aturendere swali na kia bayibuli bayirete tik ina kwa irete kwa Mungu kwa kudunga yayo bono detenso musima bayibuli baraka musana Edwin tumatana wale memori sana Duke Mungasi na korode Helen Biage na korode kutinsa mocha diaspora amumanyi maina na korode watching live from DBX United Arab Emirates sana arwoto mairo na korode yako kuna Christian Nyanchama na korode Lily Shams na korode kuna Jonas Mitumba na korode Lily Shams na so message yao asante sana mochukuro nyamoro na korode asante sana kuna Dolphin Nyaboto diaspora magmi president asante sana kutinsa moja saubi nikunda msiku yes ono wachakira hotera ngoli bakumiri umwana mara ngoli manga bari ko igubuye ko mwana ba hotera ko mwana wa skuro wa obisi abo mwarimu abo moraria na kibuli ba bayite abayibuli bane nabantu ba understand bane batinga talent wakani talent gano bane nore asensa no muziki koro muziki gombanga tama tali bantu bali ba batanga wasiride na bantu bate batemba mai to muziki ngayo kwenda kuchi gombanga tama bakani bali boss okay ema de asirete ndele dad lakini step madanera lakini mbanga tama na bantu bawo seme bawo tenga muziki ngwakanole to kumoyo agerari tukuri amunitike nayo okobahira maite ngana kita maite aku di mana rumah itu keluar jalan dan SMA tang keras sembuh lah nanda kategori ini apa sih rojing kan biole oke maite etara kira SMA tang ko sembuh moto ayo mo tadi ayo mo ne umuga ka mu cie SMA de kire ko sembuh kaya ana ya kire denga tatano mo wata bangwa tatano mo mungai igo tapi itu karo bija boro biya tole ko na ai kira sisa tu maka na be risa jadi ngana igo no mundo wato no mundo o pero tangan ni boro kudu waso ke tingo tero
other naso eti botangani kina naso eti bono kwanya ni ostora usio na tenga terra dito gospel gose otero ko nda tevega no otero ku secular o appreciate dende kwa weyo no wa update ya no nena no ye no gata kiro wacha kito tera maeti kiro ngose chori ya mainda atanga nde to tera gospel nde to tera secular music yoga nde to tera reggae nde to tera bongo nkibwa sai nde to tera okay kile na cha kito tera na cha kito na secular na cha kito na secular ngacha ngatea secular na matera omete oiko chia sege mugete ororenga ye wefwe kwani ngaika gospel dimo kena ke gospel ye kuchimba ba ena renge studio ali mu Augusto ena renge studio ali nganyoro musaya si ko kubabuji keraiwe gospel ya mojiro mutu ada ya tigang beke mesari au egende ke wana ndo chai gospel ngi ya upe to akajimba wana babuji wana watu asate gospel hiyo no otole bo ni yani to chinga kwe mix yora nyo monyene gospel secular to chinga kwe mix yora bona gere na cha kito ke oiseko wake sabu na cha kito secular ngacha gospel rot kera na chete gospel bona nande gospel sai gospel Sasa Mogore MC Guru no gospel. No gospel. MC Guru. Mai dana taro cara to cara sana so kyo hotel. E how dia vai no studio, vai no shoot video, studio apa kata mana você? Timbu at studio na ba to we kara kandende kwa na waso kyo hotel audio ande kwa likichipesa kwa mena so kivi. Gonege ndo ikatali 1+1 uikawe chata kabisa maana kwa audio maana kwa video otero utamani afiki kwenye vitu bila toka pia kwa hiyo tu tali kwenye tu mtukara makido ndio body mondra o sponsor te você na wa swati to kusala wa yule mwana swati figeta in fact Mose marehemu Mose na yake kuna chaketa muziki na rawa sayo kwa mubuko audio video na yaro ko rukerege ona tayo manye ona tayo one gapu ene rabu lakini rende kile murango ya muziki sasa na ma murango no ko iko gwe karaka ditolere na itu kelige ko tokeke na to shoot rende video waya na chimo twabe manye te abantu maroro nanti kindo yo mo ngode kena renge asike iga mwakete sinonde ngomanye to mwana wa itu tunjana kwami tu kalau tengah kudu kilo nyara hotel di waca kete kalau tengah kudu kudu ya utayo kalau kudu ya tiga analision ni ko ira ba pa na ba na ko ba na ko ne kia so ira lo di tangan kabisa bila kai kule ngene kena kuromo ya wono baka njaga kubara ndawana hata inu ngo korra ke dali nada lakini bono mo tonara ngisara seti agandei abantu ase industry yo muziki abantu bari bakora ku haters nando isiko bagati mono asayo rach bono bari bakora ku haters kiroko yuba kwana bobe aito bagwaki akore bindoro che birakora birakonye aba na bakwana ai bagoro kia sama kora ai bono to kwana somo ai bagoro kia sama kora na bukunya kirba ringa kwa ere ko chimotu bono ai bago cha kira bada mate kwa nyami ekere wacha ke tokotera wako rekere to ina bado musomo skure wako do je ko somere so njengo kora ekose ku music production na sound engineering nonde ga kamata bono apart from gotera bado ngosomera ande music production ngona bongo produce ye beat na ndete in any case kuru wasome wa graduate bilo graduate mutinyo kata Tomas mwako ndi kwa graduate kwa mwe kana lega asingia ega asie kwa kana chile sabia notiko batelyo
omaete sigasi totokora ngororore ewefu ngayire gochi ngayebe sekogwira bono inkesi orarenga igaigase agoteri ebesa nenge lakini ase production ebesa ngoche nabo kurashati okoba togosamba kimoire bono kudu agotero kwa besa sagotero betale ote branga okolirie wefu okay omaete stories ai otera komitaga njokori omaete wikori yebesa my njokora osene ebesa wikori igotogotero kubachibesa actually ebesa is everything inakieva mbiteko etogotera chingoigo actually the first person na letra ga ese message otero na alote kokoko kendo be ene gawe no mundo ito la otoko ya itokori ya otoko nyora no esa daki ko yenasa baso no mwancho muri baba usiglo radio wewe ngata ngala ya gano auto kure kero mundo abate ko kia no tutaraga na mangane seguro to eno kwata mais kwata ro nyore asie ya kapsa na boko tiga dete ndako nyori goro yoko beko koraria ime yaba usiglo radio anya kore ase county ya Usongo no ase county ya Kisii town ya Iga no ase county ya Nene ya Kisii no ase county ya Nyamira chi county ya Ro Ro Usina no watu korote kweke myaba usiglo radio ono niko ebinto bya bire bwango ke igimage tubato kora kibina ki na botu akeresimi ko terase namba yetu 0753241889 namba ya studio na bako yaka gabo na botu kira message nsemo ya Facebook no tena botu usiglo radio botu inbox ya botu no watu koraria na bonya ko bikenya masi ya moime yaba usiglo radio kuna tunambeo tiako batogwaka embako ne togokora chibuke chiga etokana na sebeo akobando chigiro ni bagwe tunyokia kirima chinyoni chaigoro tuchenge igora ali gara no bera yaka ebinte bitorobya na obiga good about from hotel kana no kware karakari na yo mate kwa bose kwa temete msimu somo sokwe mate ke kwa sababu sura actually anje kina ali sura kambas kwa na lenge mate nyote no bodi ntomere sukari ntomere chumbi mano kware karakari you do something okay ebinto mbire tokora online ebinto mbire tokora online actually no tokonyara naenda direne to free no tokonyara kabesa kaitoko konyoro ogote no muntu geteiga wa push ebinto byarende ogwakana kabesa kakina online business na inde MC kun kwa chaka hotel kikiri yote ndo ikere kikiri yote kora mbali ikere ga yani achievement yone yo rete nga kan ike toten ike era ngwa yone ikere nkia akire na chaka hotel in fact na ete na inje ndorenga na ikire sama sa nyimba ya ba kwa nikana na bali ba ikire de bare buyare de ba ogima bore buya complete oyi wono yu ngera ol mode yote to ikere ngoyo abasa nimbare ba ukwane kababa abasa nimbare ba change te buna basoni abasa nimbare buna ba bana ngoche waka baibure kale lakini sai amate ngoche ebi ngoche igono bari ngora ni bono no tuimeti na itu tochi ngori mudra misenga hari ta to pero mudra bali kwa na haya na te ngara mundo nao Morwa tenga mundo kita ron chane mundo musitemo no ngetu musuko so new industry yo batera no mundo de biyo da tera ma in fact this is babu ja batera musaya na ayene tu amangana nice este ya ko choke ngo kara na nje in fact dime na ko che kara na bangwanza batera este ni mai ta batera na ko tera ni mai ta batera ngatemo ya tenga niñolete itukogete onda exide watenga kintegete kola pona abantu ke kwana ngene yo de ngene ko kola be yo in fact digena sa ke hotel kwane na go text ngai de ninde de nga ke kola pona babuji da babuji usemi wanya drasa ukingome yetimba wakande tigamba kwane views kabisa ekora bramo kora nonindo chino kwate tale kore le chingaki ogande kakanya ke ogande vale mese ne vale igora no kwata stand kana stand
tiga ige bimbe kara de ngate awono tingo kumo nganyagwaka nganyora na so ile studio na zote mwaguza ali ngake ngoma yane kuchimba wanje huweka ngeba ngita na fast 1 fast 2 ngore ngome ngonyora ba jino wale kaiwe ngome hiyo ajanga ya tikango sesen mwete ngome ine dini tikango sesen ngate ayi na sabete kale sale korambe ayi yobona ereti yo kero bwate focus ya segete tikango kwa engakineike Pastor macho kodere kwa hiyo. Actually umbro na text diwa na wasamwe na Robi kasi na ale gasi ande nga my brother. Kiti mai tinde collab kete to kore bitu kete. Aki mo tenjira kwa ndera baro kwa kwa teke. Fancy? Inde ndora wasade yua ko yano le collab mbanye kore ta otera kwa ruwa sembeo akoro kuna tikado chimba. In fact hata mio yonde na wale dio bolinda ba dio semi. Na mimi ne na njete kwa kwa ta ngome liko ngome ngoso. As for now, collab ile ngwa. Na kwali ile collab amisa. Na kwali ile agatoke mbande na kam fulani. Na kwali ile evitocha na fake flame. Team baba na umo science. Na kwali ile ngoma ile kwa nami. Alafu neye kwa nande na kam fulani kwa church. Wa kore chikola hapo sana. Wa you venture mo ngyo te kora chikola hapo mo wetania matera wa waso. Kile kwa waso personal sense ko. Na so dia matera 8. When visuals. It's video na wa visuals. It's video na shoot libano comment na chikola becho. H video 8 no ntaje. Ngana wako na MC kuda kwa ta matera 8 lakini chikola hapo chabari sana. Wako ranga ndo bara ni ndio. Mama ko kore kola pro mo ntani nge gocha iko. Ige gasi wako ranga gasi ya sana. Babuchi mate mtu alikuwa ndio babuchi bairete boka. Mtu abali kwa to? Akato sinyarangini wao. Mama tena chikola ni ngendo gete. Kokore kolabo tali to gonje anga wana kudunde ite to kore kolabo. Content. Inkio hotera. Kirogo hotera ngo korigere liga. Mama tena mali ni tware kwa bolinga ntike kora na kolabo. Ngwa mba tebenga tumanganga clip ngwa tumanga clip gete ga WhatsApp gare tora ikyo hotera ni ngozi. Toma oganye liba. Ngobono ora ndangwa tikelo. Bona ande to kumoyo we karakari kanza we karakari. Akawacha kwanya rende collab wa etre okay. Nigo tara onyo mo tara anja collab to kumoyo. Igo ikarakari kabisa bako ike nona ai tere message eri ko kore kana siengi maneze. Yendo kirige koreka. Abantu mbaro bari wakatokera ne kwa baike kwa babuchi na MC ngori na ro chenga kinyoro muntu ketenera otara ikera ngori na ro chenga no na other country outside Africa na ro chenga nyoro muntu tokole collab it can be good. In fact ndu abangite collab na bahati wala ndu abangite collab na maremu tikande ndu abangite collab na bahati ndu abangite collab na bahati Kenya. Alafu okay tu akatajire nchi na kampu fulani na msimose. Ono msimose akataka kudua kole kolabo na bahati. Alafu kampu fulani akole kolabo na akode. Abanda abere kwa tu ababuki kabisa baka tu alikuwa na mulesi ni. Baada abata ile jiwa sejinga naiga yuko tu abangire kolabo. Iya ale moja kwa ira kwa kwende kwa chiresa. Kama wale kolabo ne na ni chiresa mwa. Amura. Goro oi ko tu are message to one for example na ale ko tu na ale kwa ke collab na bahati ale ko nsa ba ko se wa ro sa ba ai mso ni ina collab aya kuweka badala collab kuweka aboko mwe mso million motere umezadi ya yone ile ndako abenga na eyendo giki egakorete era ni sauti yae na koreka yani otara na oligete era de sauti yae arora kaga sevi ate ben kudu na bahati wana
atele no muntu lilendo Solo mancho mulino wa mancho motega wa kusiklo portanto la kwana mangalayo aina ya msikulu ayabona aye na respect na atira sem msikulu ngwa korte collabora manuchi ngwa mwakana actually wata vile collabo chesa ngwa mwakana collabo kerere yechibesa digama nambe ke kere collabo yechibesa ni moisa sete mukaka esa mukateba ndege tu akale collabo naye nande wana akuno muanza kuya na ile ngamo kwa ile lakini bone kabe ko inside ngaende studio nganyora no aisa start ko recording to ya ngaswana injes tu kamumero nganza kotera kenatera akaibo kotera no kuya ati atiganga yango sese torua sepa chumo science nyo kwa sika mtu fulani evidentane nera kotera kwa kete actually okotera kwa evidentane ekole kwa msimose ate okotera kutika kobo inubone inumokora inulika ndege temotera okotera kwa na ibeje evidentane timedinga kimokorika timeingi nchengo bakana njetikamba kana inumotera okotera kobo kwa musina watu wakanete ndebesa tutoka kolaki okotera watu wakani ande to kwenda sana mtu kubwana na sio kubwana tuwa wataka collaborate besa to cha same flames na hapo kama mama pale kwa okay na maira so chichi ya mata hivi na hivi collab yetu besa nyumodara besa ngwa koleza oyonko achibesa indatera nyarenga yara to kodera no mundo lenze yao okai omwakane kono mokwa na isemwe oi ko le se industry ngore kurani ewe ngwa kwani ode amenjini nda ede oi kai kura nande ninge ne kene to kodera na abandu ngwati bare oyo bate era no ngori kura nimu banza ko kora banza ko kubwati na ikobono oikore iguro oikokora mundu ekora buru mundu uri iguro ya to kora to uri lenze yao wana moko akacha abesa te agora moko chenga na tu munyamudiramo mancho maligina mancho diklo radio mwegule nga kora beja tenga ngwa kanole uwa kanu mundoria ore gai mwegule sikora pa kora sai kali wa kumwakana ne bako konya na abai mokanie ase obwamo MC Kudu asibono asiwakire sa actually you are not no to be no your chaka abai kila sekete at least ya sekete as for now what are you gonna kill a talent okay challenge njiro abantu mbale go post no heavy chawa te you bako te you useless ndongeo maite lakini bono turapiga mwana challenge yani kwa tele roche mucho are you generating something on your account okay ya karobe okay ama tero yale ndongero maite squeeze tenga buna nikara tu account ni chisindi chiago wo muntu chikata squeeze ndo bile digital YouTube to kwa nero bono ibo kiroko bete otere matera kwa beke bintu bya YouTube na ikire standard eri YouTube bako ngakana asante sana abantu barabona nanjira ndakenga MC Kudu mushishimwe ko njyose reka tocho Christmas yalia ngo kya abantu aspanao chi event ile ngwa rangeli ngo ko genda kwa chora wa kya abantu wachi kwara kwa ni benefit chi event chi nyinga na rangeli kuna ne birthday ngete ya nare ngiyo mu ditali ditali igongora to chi event kuna tare moja bono tu abuki kuna to kare na cheki no to kare wa kachisho chisho chinenda na chiracho na chigo tu akana ne tali koroni kangwa kuna to kurage na mono sana na kiwo cha wa kani na kiwo cha wa charges ego depend mbale ga murangi ona umurangi ni mwezi na umo isaranza mwateba na ndi mwali gere ni mwo barangi abantu mbale me to barangi bali wala kumbe lapa ne to rangeli na tata to rangeli wakana uwanzi iye gabana no jero ndo wachiwe ana wako mate no kiro munda ngwe kwa misi ani ine mese ke ono to mwana wa kunda tenga MC Kudu to cha bi tariki to na le momambi
chongo kile bagire batali keronga bona ake bo charge bona umuntu tumanye ege ndokora ndokobe tawatanga kwabe kwakora ki kwabeke amafuta togochera no muntu umusanyu inyuma amafuta togochera na okobeka watwana gacha okay to dangiringa ani goto kwa fix amount ne ringa okwana mwana basa no mancho mutegereri chimba bana wanjye ugirukaria endana matera imwe tunare chonje matera mahaya igara bo murange tabwa tinga bwa bona abo chachu mundo ndiri kwa misini haya namukwana moyibwana mukasiya namukwana moyibwana munyakoba moko ibwana mugendera ko kyakore ese chi fence wa chira sana challenge kyo konyora chira si event kwa itire kusema ko kyo konyora chi event kwa ngiri event challenge kyo konyora challenge most chiko to kane system akonyora kwa ngiri wase abantu mbayichiro lakini ile system nge connection teyo ose chi speaker chiko kuba kwanyora bono ine shide uti atoka si events ingabano abantu tikabaligere oikaba ipanga system cha buya bamanya kutorangi twaiko asana Christmas nkiarenge tato ngwari event ya actually na renge na Nairobi na nyore tukotirimo na tingo ngete 26 tutika na mara ito ya endre takia mo ate no ate event ngodo ndo ko book sai dawo sai bono ndo takete ko book tare moja na iru na check otokale kwenzi pinya check otokale ko kyaba lakini wana kuchamaega tare moja tara kimaega na ongo enda kale basa no mwanchwa muri leo usigila radio tare moja tara kuchamaega amo tuka tuwa 29 30 tatukwane ayo atato muri naboko monyora ndagete otero kwa lenga sendo kuna chimba ba tukubwa tukunya ko kwera elio makore na ngate ina ki kwa yikiza no chikomyo kisana ngoro liende no chega ko sinko basigi no linga ngoro liende na ro chusi abo de nyo kichize cha tima itina kwira na tura ngate ina ki hotelio kene kenyo ke bwata manya itabwata mami challenge kia ite challenge chiro randa suma na chiro na ende maja kiara braso hotelio oneke twaro to irene wacha sanga tokonyora hotelo ko we chimba ba MC Kudu Fishery Publishing Omo Science. Na bosi Global Radio ekiongune kimogusi na bokodika libodi dia sansa ya Facebook hapo ngorisomana. Boko kesi ni ende boko chaka ikati kwa to kwa nasi tele mas ya mwinga no mai tena by studio timati na producer ni tena mbeyo 0753241889 na namba ya studio na boko na mnanjwe asenchira yeyemo ase AM. So wetra so muziki nechi nyingi sana ndatebe nabo okay. Ego depend na kia abantu bara oira so muziki lakini bono challenge to konyora okora ngoro kero waso kiria matero ando mbare ba go dislike ega si okora ba de ani lakini bono ndoligo chutwa wati tawate anga challenge chini ile toa kama tenga toa challenge tali ngere lo kero ndero kwa challenge tijare meide yoko abantu koba against negasi yoko alafu ne challenge ende nda chivesa chito kare ngasi pia ne challenge we go stra komba konyo so kirie ngasi ya muziki watu ndio Ora hizi challenge ne amaya ubiya boro rasa hotel. Okay, ubiya. Challenge enda mwana nayo. Challenge enda yamo. Omete kile kwa abona ni kile kwa very famous. Kwa very famous. Abantu mbama itenga umuro na kala teki. Abwate sana. Kile kwa very famous bora kwa manyekani. Challenge yungnero andire strict sana. Ndo mbama itenga no gwate. Abono umede zakita kibaza lakini bone ndio ndio alikuwa rosa ona mbaba ndio ukana tu ukana lao yeye ni challenge niko to kwa kama ngene ndio choma ndio ndio kwa ndio mbeki piki mota kwa mbili au mtu mbili tete ya torora ya wata umede ebi ndio ya toka tema kayani abako tema juu chini na wako besi bora wiki
Mate ko yende ko manyikana nae. Ebi yo ko yende ko manyikana. Yo wa ebi ko nebyo. Abato fuliza. Abato ta manza ile chos to ikera tu amenya ko irani bana. Ile challenge. Bato ranga basani ko no bali. Kera kwa musabiri we ko ani morioka. Nere engakinere we kera batalua. Lakini bate machuji. Wako meza komezi. Wako sodia kwa dikala ko maitenga my paso. Bindo mio. Ama yana aliona sote. Ama ne logos. Ndege tangani kera kwa mekanya so muziki ngosi kubole sana. Ama skani na ngo ya woro opportunity. Ando zia so kwenda kera kwa beile kwa lekanireka. Ando ngota wanu ndaya msiku. Ando dikatoma ni baka kwa ile maskani na andirende nenjire moyo yo kwimanyika okoba popular kwamanyika na Yo aina arama yo karo. ande kona echore yani talent ya awa istari ngendo kili go struggle ne ngendo kili kera manyinga ande ngoko kuri ne ngoko kurake In any way, in any case montanao torigereti, tegerete, otagete a nyora matera. Na kia kwenda aya nyora matera. Amatera non-speed are YouTube. Kera kwenda se channel ga YouTube okolika MC Kudu and Okega. MC Kudu and Okega. Chingwa machana na chigoja chonzi. Yendo akiamana subscribe to channel yeyu. Matende kieke ngere ga bu o select all minute ya matera speak go subscribe at once. Kera kwa kolide go chaka konya watch kwa YouTube wa matanza ko watch. Kera kwa watch yo koma so komo yo wata konya. Mai tege to yendo shop to le ga baya shop ke to na tabas. Ani kina be to kotero ko biran taneri tangan actually. I think that's the same day was to kotero ko. Kina be to kotero ko abanta bangen ban tete na kayo mo ya to. Mai tuna takam konya wonder wings mai te konya ro to wa to no kotero be gitaria. Utaraso ki video. Mashup di dalam orang sana. Kira most of them no konya masa diaspora mai tawana mai diaspora mai te ko iria and mai ko na chata si ko si. And otak ko konya wonder wings mo tara ko na 20. Pesa tengah aku naik, tamu aku makan mesin. Makan mesin yang otak ko konya mo. Inginda kanda mesin kaka. Actually ni ndai to ko konya. Chingoma njide ngwata chini, chitara soka, njide liko. Nande kanya kana kawanga umuntu wa konyi ro ku MC Mosimosi na asirete mu tienyo arete. Igobono na bango nya ko gungo boka. Igoni ndai to ko konya. Kere orio na bwazi ora take ko konya na ba ko pato ko na nisana ko sisi. Basta no macho de ko na umuntu kamusire actually na mora tega mainly ose gente que ne kaya tenga mora taga ne na abantu bakamukonyire to ba to na vigilante na kamusire ko da ai ta sero vigilante na nge producer ne rozo ka dia matera na matangani na chitaka sia ndo abwate mose yole mai to ngwa to ko sana mukinia sense moyo musiki yole ko mukonya soko shoot video achi audio ko mwakanira ne na chitaka tima tinga wono onye kore gabu no tuligereti no tutegerete no chenga yo muroyo na bwate talent na ende bono maite okoboko achena boko yo bwate talent muntu bwate okoboko obora bake talent ya igone ko chega no kebeko no bwate kendo anya ko musira abo tenero tero kwa ya komo baida tero tero komo to chobeka kai ko tero mai sana lakini yokoba ye chinchira chinde chingo mune chitoki to asinu ko so kefiyo kudu asinu ko so kefiyo ba misi Egonyo koroche ngana bonya ko ko nyondo bes na boko musira ko mwakire simi omatenga bonya ko musira kuma tinga nonya ko wena ba ya oyesimi olio na roba abasho kwa drama actually na wa sana enamba ya ne simi igere 07 00 15 42 77 yangiro le ne namba Safaricom igere 07 00 15 42 77 inere namba ya Nora inero inere namba yegas
naende oyotali minna no lyogo chikoligia oburuti kya kubeke umwangere sinta bata igobona no korega abo no tete ko no konyi no bosira mwasira mashabi mwasira abateria bange kole bango basira mura chinjira au nje personally at this point no muro otera bya lakini hata kitasiro because abantu bakumusira bose barande igobona tukumusira namba yes neyo enoti sana ibere enoti eyemo isano inye ibere isano ibere 0700154277. Anyway, nani keso de kumusira na bakumusira wetera asi enamba iyo. Na wega sensa ya YouTube wote na actually yekero ko like na subscribe kwa YouTube channel yomoto turwa habesa. Teri bwa kanibesa na onyana onya. Igobona geto weto koranga na kigenda sense moja YouTube garia munyoro wetera MC kudu MC kudu ndengere MC kudu bakora matenao bate bato ya bali kuna subscribe kwimbariri nakuye batariga no ndasanze kengere obate iriyo nako bekotera konde kwensi koi kwanya kuba kogo konyora asi injira yeyemo asem kogo kora ibo kodona tuasire tuakiniye abamura baita bana baita banyaruka abobwate talent kurwase orogongo rwaito rwa gusi inani kinaro tubeka otero ko unesikiza tu no beto ba chisikiza tu ndatembenga ase chivili chimbe ndasi YouTube nkonto begete bracket mutu akana kwenye skiza tu igone kotete kubeka otera skiza tu ngenda YouTube diki MC Kudu otera kondo wezi yote kumate iga bwasi kwako mata mutu abo bracket nero osangu ikire skiza tu code na bako nyotagamu umate kuba yegi ndo tubiko tumyekega MC Kudu atima tuna ngana kiora ateria basante upcoming mo na otinga akinda akobweka na kina kinda atere ngese kubweke nkiora mate njenge ndo nata ya upcoming bali bago chaka bono timoku moyo etale lege ntegiyoko ya omoyo ande challenge nchiro to bwati challenge otigama tunda ono te challenge abele nyingi otige gocha ya challenge na chikwa chumusa challenge na chikome oikare challenge na chiko gosuma okoro omuntu igobono omoyo kodega sia obu yako mate kiwemeti nande utafika wabogo ikaso taito na bateri bonsi ndio ko bateri abasani barabara ko sio abasani bonsi kwa jumura most ya abasani bago singwa kambu ya sana to make it squeeze ya baile nzengi ya naboko isaranza pi korma baka marawa ba otegerera ngotegerera matera ya agusi na ndo otegerera na ndeta ige bora kinga squeeze gusi tuamanyire nga omuziki nyingi igo wakira abasani bonsi bago simbi ya mono nande gendera no moyo yuto nyagosirana tunyakoyana no moyo tubwata no koboko bali bago chakana barutu basire bali bale mutu na imu inyora baba maega tuensi pitoga ne mutu aso kwa mutu maete egangene ne tubwate tuensi pitoga mutu ali to twara maisha maya na litoranya ale kwa gata chifamili cheito buya asenye chiyo musiki na ya bantu barorenga omuziki no rotari kwetu kutagosetarira omuziki ne talent ande ngwakaniri na ande kwebwa tebuya naboko be example ochieke nyoro ne family na bantu bose tarachi kuwenga nayo mwali kwa solo tolieta na kwa tikara timesa entrada kwa link hiyo hapo kuna ile mkutano na MC Kudu unaweza asante sana Richard sote na MC Kudu asante sana pe na upcoming artist kurusi yoro roche asa goche lidia au cheno na kwa hata na wale asante sana hapo kuna Helen Biagati na wale mwa usigilo bure asante sana oyako kuna John X Mitumba na kwa hata ina mbeja Kudu ndo mwana onesa woni asante sana ngoiro dale Lily James na kwa asante sana ndo mwana wa Tutu kakimwale bwanja mwiro na mbejo ndo mwana onesa woni asante sana Lachmo ndi kuchisa mjeso bina kwa kuna Clam neto gara na kwa asante sana Hallo da na ndio asante sana ndio naingia kwa South Uganda asante sana hata una asante sana Spinika kama krede hata una Rose ratema hata una MC Kudu kaki ya sokar naingia irode na asante sana kwa irode na mbejo ben nyamsata na woto surumukaya na ndo musanyo ito asante sana daktari Keva hata from county Githurai for fiber hata asante sana ndio urode asante sana ndio natema na krede asante sana tumesema ni chinyinge tindo chikose ni cheso mechonsi p tumesema ni chinyinge sana edo msikudu
Watching from Saudi Arabia, Riyadh, Wusi News Tutewala, MC Kudu, Ayasiokara, Ningi, Yokusiskere Ruma White. Asante Sana. Wow, amazing song. Keep it up. Watching from Ambalas. I think that's diaspora. Oyakuna Winfredo Mutana Kuptisa Mucharia, Saudi Arabia, not to the Baka Angry Mochkoro Yamura, Tana, no, let me work with Sunday Sana, Umroini Awati Talenting. Winfredo Mutiana, wow, Salamia, who Moisio, wa home. Winfredo Mutana, Moisio, you are home. I love Nini Pule. Asante Sana, Asante Sana, Asante Sana. Nambi Yokurodra, Limonioka. Ina tebe namba ya ni yesi mi nigere 0700 15 42 77 070015 42 77. Ine namba ya ni yesi mi, ine namba ya ni ya Mpesa, ine namba ya ni ya Safaricom. Kutaka konyora na wakonyora si namba yu tingangiro liraso moiso 0700 15 42 77. Ngana kile watebia bali batulgerete na bategerete no to chukuru bali batulgerete na bali batategerete ngo batebia. Asante sana asobutu bwata ito asanumutwa kurtua chali mpaka sto alikeire hande etoko bakira ngambu yamono bogendere go to bwata ingo motayo ndogo ikano sigo ni numogerete tore na tore iga ni numogerete to emetiase to rochi hande mo to bwatoka na botura sigo to bwata kabisa tutara mutwezi ogende mutu asokoronge kira turaika alisi tuemeti mtu wake byana kubaira ndinga myamono kabisa to baira nerende to jana ku giving back to the society amatunda alibona tu abere to konyora abato konya abana baita bare baba kibago kina bari chisukuru abatoko bakonya rende na barabu totere na itu tu akonya tu tigare na itu to konya ikabona tu bata kama ko kabisa enega sengi ata ko rantole na maenabo konya ndi mbiyamano asabukonya mwendelea tabato. Asante sana basi bano mwanchwa umurigina bayigo motere baba gusi Global Radio. Otero kora yiga tukwa tukasembe ngo perform turayiga ngo bekira turayiga ndaka ko koiwa otero kuya sana tribute chakotero kuya sana ko kwanda bari bamito okore bari bamito basiria bamu abo bariya banyarere bako bako siria bamu achinjira au otero ngo chiko perform turayiga lakini otero ko nturasoke video simply because ntubuatige ndo bitoki na kigera gato turako sokia se chiri chako se echi video nde dokotero uko tosiro muroyo wetera sena mbe 0700 154277 noti sana bere enoti eye mwesano inye ibere isano ibere obotero ko naende na ko sokia video iga I personally ninchemoli mmonete maiga twarenge amona MC Kuru Umushimobe kurunya byose ncero muri abaye tufidelso mingo mucogera bagusi Global Radio to kanyora sense moya Google Play Store download gabo bari mu message uru bunachi Apple phone okwenda sense moya Apple Store onyole radio itoka kunyako kusanga mu ntwe ase inchira yeyemo ase